Bugün senin benim satışlarımız kazanıyor. Oynuyor musun? Onun çeşitleri. Ya. Dostlar korkunçtu. Korunuyordum. Bugün dostlar men degan жаңадан kanalga kirген болсаңыздар Kullanışta olur. Dur. Kontrol sorulduğunda. Aslında sorulduğunda. Bundan. Ha? Ha? Komputer'i tahu? Ha? Ha? Korkunç dinleme. Bu adamlarga tiyeni tuzma. Korkar kalay. İstese o da. Dönü kaydın mı? Koy. Dostlar atatını okukamat bizi. Dostlar boğutun olacak. Olay. Dostlar kaz. Ne bu? Bari. Tamam. Dostlar kayak kabarastı. Bunda? Ana kimde tutma da kimse. Yok. Tamam, oturun. Tamam. Korkunç gün. Tontan tamamladı. Aman! Allah! Durun, ahmak bala git. Dostlar sizlerge korkunçumuz var. Dostlar bu korkunç болып тұрды. Мынауын деген өзімен емес. Мен даусының несімен қорқатын да. Астында не? Уақытын қойдың жақын. Ma. Durun dostlar. Tamam, tırramın da. Tamam, tırramın da. Olmazsa bir var. Opa, dostlar dostlar olsun деген осындай қорқынышты бір бізде ойын болды достар. Мә достар звук қорқынышты ғой.
Өзіміз достар, ана қорықтың өзі келінше қорқынышымыз маған күлкі болды ғой. Бірақ звук жаман екен достар. Звукты өшіріп қою керек екен да. За несколько час до этого дейді. 1 сағат бұрын дейді. 8 октябрь 1985. Тогда я еще даже не представлял, что меня ждет впереди. Deniz doğru bulunmuştur. Oturduk dostlar. 7. olayın 4. kayıt. Hazır. Burayı tutamam. Bıraklar kere. Oyun var içinde. Yüzünde oturmuyorum da. Kızım. Ты всегда можешь посмотреть карту в меню паузы. Второй фаз. O kimliğe yaktık da. Onda bunlar yaktık. Koyduk onu. Anya kapıdır tarafı. Böyle tuttanlı. Video korkunçlu olmasa like bastık. Ottayım batındır don. Tabii жазатын достар. Мынаяқтан бірдеңе табу керек. Мен Сұлтан деген бір класстасым бар. Досым, сыныптасым. Сол осы ойынды ойнап, содан кейін мен де ойнап қойын, ол қандай қорқынышты ойын екен дедім. Достар, бірақ мен досым да мүлдем қорқылады ғой. Достар, 5-ші уровеньде біз жаңа құбырықты тағы көреміз. Мына біздің келгендерімізде. Бұнымен істеуім керек бізде. Мынаға кіре аламыз екен. О, балта. Мына сындыратын жоқпын. Ne sanırım? Durmuyor dostlar, korkunçluğunu açık etmeyeceğiz. Komentarya kaydettiğinizde korkunç olsa daha sakın görelim bulalım. Dostlar, bana dedim bir like bassanızlar bolsun, bana dedim bunu cevap verin.
Bokpen korktum oy. Ben 40 kere ettim. 40 kaybettim. Doğumunda. Tral. Yine şu kadının bana makamlı sevgilim yaptım. Hopimizin tak. Nasıl bizim tarafta sebebim kalın ihtimalini bilmeyecektim. Birinde de sınır atkan gittiğimden kattan olsa oyun buradan da oynatmam. Onda savunuzda. Bir de nasıl like pas tüketmek isterim.